Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas snimamo Clash Royale i dobrodošli na kanal. Danas snimamo Clash Royale, kao što vidite. To je moj dek prva epizoda Clash Royale, znači evo ga, ime klana je Bosna. Napravit ću vam možda uskoro svoj klan, ali nemam sad 1000, nemam ni 50, ali mi se 6 vam treba i to ću da uzmemo tako. Tako da ljudi, nema veze, ovo želim da dođemo u nekakvu skeleton armiju, pošto je teško stvarno dobiti njih, ali ljudi, kao što vidite, idemo odmah napast Battle, idemo da igramo tražim protivnika ovako i odmah idemo, kao što znate, ovo je kanal Clash Bosna, pa idemo prva epizoda. Ovo ga Valkirijamka, ljudi će ovo sve srediti sama. A kako me ona nije mogla ubiti? I joj, evo ga to. Idemo princ! Princ! Ljudi, evo ga, princ je najjači. Znači, ne stvarno najjači. Ne može ovaj mene ubiti sad. Nećemo stići ubiti. Ostavit ću ja ipak. Evo ga ljudi, nadam se da će pobijeti. Izvinjavam se ljudi što je sad malo okrenuta ovako slika naopako, pošto zato što snimam preko jedne aplikacije, zove se Show, pa eto da. Dobro, prekaz za dobiju, nije nešto, ajde. Nešto mi je sad pisao, ne znam, nija. Ne. Ako vam ja nešto čudno izgleda, nešto tako. I pobjeda, znači ljudi, evo ga, prva pobjeda. Jes ljudi, znači evo ga. Prva pobjeda, evo ga, Clash Royale, ja stvarno snimaću njega. I ljudi, evo ga, tu su ti naši trofeji. 676. Brankilo, neki, ko je ovaj brut. Evo ga, to je taj klan. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se epizoda, ostavite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećoj klipu. Ćao!